bayalwa baba ngigama lenkosi lasomandla bayalwa la baba bayalwa la baba bayalwa la baba baba ngigama lenkosi bayalwa nami bona bayalwa la baba nami ngizwa kuthiwa bayalwa yakabanisa kantini asibingelele balandeli bonke be-channel le enibhekayo njengamanje. Namhlanje sisenseleni sivakasheka baba uMlaba, uDokotela uMlaba. Sihamba nobaba uThulani, uDokotela uManana la. Ake nizwele nje nani ukuthi ke baniphatheleni kube kwenzekelani lana enseleni la kwababa uMlaba ekade nenkonzo khona. Ake sibanikeze. Siyabonga kakhulu, siyababingelela ababukeli bale channel TV enkulu kangaka. Sibonga nje ukuthi sibe ingcenye yalolu hlelo nokuvela kulombukiso omkhulu kangaka. Silapha ke emzwa kwethu endaweni yasenseleni esigodini sasemkhamango. Isikole lesi esibizwa ngokuthi kusezibukweni. Besenza inkonzo ke lapha kaJuly okuyinkonzo yokukhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe, okube inkonzo eyinqayizivele yaba isimangaliso esikhulu, yaba udumo olukhulu kakhulu. Sibonga nje kakhulu zonke ihambeli zethu, ngingakhohli kakhulukazi uDokotela uThulani Manana la eduze kwami obeyingcenye yalenkonzo. Wafike wenza umsebenzi omkhulu kakhulu, bamthanda abantu, bamjabulela ngendlela afike enza ngayo umsebenzi kaNkuluNkulu. So siyacela nje ukuthi ababukeli bale TV belokhu beqhubeka besubscribe kule TV enkulu kangaka, nalobu buhle omngaka abasenzela bona kule TV esikuyona namhlanje. Babuthulani Manana, sibonga kakhulu nje kuba khona kwakho, futhi kuyinjabulo esithemba ukuthi nangelinye ilanga futhi uzophinda uqhamuka uzivakashele. Ibandla lonke lijabulo, uyayibona izingane zithokozile, omama befundisi, bonke abantu bathokozile ngokuba ingcenye yalenkonzo enkulu kangaka nephindi yaba indumezulu ngalolu hlobo olusimakaliso. Siyanibingelela ke babukeli amagumba amanomhlaba, njengoba sebachazile abahlonishwa. Lona umkhulu ubizwa umkhulu kodwa yabona ingane encane umkhulu uMlaba. Bazalwane, ngoba uNkulunkulu uthatha into edelelekile ayenze kube into ehlonishwayo. Ngiyakhumbula nangelinye ilanga kwelinye ekhaya eBhayibhelini kwakufanele kugcotshwe inkosi, babizwa bonke ababe bakhulu behlonishwa, kodwa ke owayezogcoba wathi hayi akekho kulaba. Uyiseke walo mndeni wase uthi hayi ngoba aniboni umuntu ake ngibize nje lokho kumfanyano kulaphana okweluseli ekuluseli. Awu yathi insizwa mayiqhamuka kwathiwa na inkosi sikuyo ke le ndoda. Njoba ishilo angimuhle kahle nami empilweni kulamakhaza, ngiyagodola phela sengimdala mina, ngisingane njengabo Mlaba. Izingane lezi kwangathi uNkulunkulu ke bazalwane njoba eseshilo ke umfowabo Mlaba ukuthi lena kuyinkonzo kaJuly. Mina bengingayithanda lento ukuthi ubiyoni bethu bungapheli. Ikhonto engiyifundile kule nkonzo babukeli emakhaya, kunezinto engiyifundiwe ezenziwe engayigcina kudala ngisakhula, kodwa ke ngenhlanhla ngoba nami phela hayibo nginebandla njalo, nginebandla lami ePhilippi eCatholic Apostle basalwane. Siyazenza lezi zinto manje, lokhu ngiyakhula, mangilokhu ngibuza ngiyakhula ngoba manje ubiyoni buphelile. Sihlobo zami ubiyoni sekusele zona lezi ngubo lezi ukuthi iyona mawuthi nje uyadipha noZayona akasekho, noma kukhulekwa uyabona ukuthi hayi akusekhona lokhu yakukhuleka okujulile. Kodwa ke sibonga uNkulunkulu kuyithwala lenkonzo kwangathi angaphinda ayithwale njengoba sikhona sila enseleni sihamba nayo iBenico Multimedia. Le television bazalwane lokhu yavuvuka yaze benkulu ngoba njengamanje nje isenabantu abambalwa abayi-15 million
then ke basesembalwa ubaba u15 million abantu abaviewa la kwangathi kungadalwa omunye u15 million bazalwane asibukeleni kuhle lokuthi bazane silandelane sazaneni ngazo lezi indlela ezikhona mina ke angiphumi nje emafonini uyabona la iTV efonini ngiphuma ngeshwa eTV Benico multimedia kuno TV bazalwane inkosi yami ingako nami ngikhona mfoka Mlaba uNkulunkulu akwenze kahle ngibone uphethe abantu abadala kunakuwimpunga ogogo abadala injabulisile laba nabomama injabulisile leyo nto kuyasho ukuthi mawungahamba kahle phambi kwalabazali bethu inkulu into uNkulunkulu angakwenzela yona ngalamazwi nami amafishane ngijabulile ukuba khona lapha kule nkonzo isahamba ngoba iyoziphele kusasa kwangathi ke ingathi noma isibuyela lenkonzo ibuyele kube kuhle siyabonga mbukele ekhaya siphinde sibonge nje kakhulu dokotela ukusipha amandla namazwi okusikhuthaza uzokhumbula ukuthi ayikho into engenzeki uma ukwazi ukuzehlisa phakathi kwabantu uthobele abantu zonke izinto ziyenzeka ingakho ngithi mangilandela kahle encwadini kuthiwa uma le ndoda emfishane uZakeyu isesihlahleni uNkulunkulu akayibusisisanga iphezulu kodwa wathi yehla namhlanje ngoba ngiyongena kwakho so kubalekile ukuthi mawumzwalane wehle kwakuba khona kwakho nje la dokotela kusho ukwehla ngoba nathi siyajabula uma sibona umuntu onjengawe esike simbone endaweni ezikude kodwa masinaye sihleli kule ndawo siyabonga kakhulu iyaqhubeka ke inkonzo namhlanje ebusuku siyazi ukuthi sibe sinisihambile sethu la ekuthiwa uThulani uKing Nuba uThulani sinaye sizobe sino King Nuba ntambama siqhubha yona inkonzo sesiyoyivala kusasa ekseni siyabonga kakhulu ombukeli angazi noma umlaba phela ngoba siningi into abantu abazenza noma uyakwazi ukulinganisa nje ke sithi inqaniwe inhliziyo inqanela uThixo inqanela uThixo uyalinganisa ewe lowo waziwayo ungophilileyo kodwa ngizokufaka i-night school namuhla wena igagu mina ngazi ngithi ukancacanqatha uzoze kuqonde dokotela siyabonga take 5 umusa wande indlela ibe yinhle siyabonga kakhulu igama lenkonzo ngizothi ngingene kule nkonzo ngonyaka ka2010 uma ngiqala ngehlelwa isiphiwo engisiphiwo uNkulunkulu sokusindisa abantu ngaqala ngaba nabantu abangilandelayo ngase ngithi mangibona ukuthi kunabantu abangilandelayo angifunanga ukuyiphatha kodwa ngase ngiyongena ebandleni lama African 7 Day Baptist Church okuyisonto elikhona khona la enseleni isigodlo salo isonto ke leli elasungulwa kudala ngo1938 lisungulwa umuntu wesifazane owayebizwa ngokuthi uGogo Ntetha Makhoba kusho ukuthi wayengakwantetha egane kwaMakhoba kwaze kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni kwakuumuntu wesifazane wayehlupheke Linda egqoka amadabudabu ekhulekela abantu kwakhandeka leli bandla njengoba likhona nje namanje and then libe seliqhubeka ke ngabaholi ngithe mangifika mina ngifice kunomholi okuthiwa uMr EB Makhoba okuyena osishile einyangeni nje ezimbalwa ezedlulile besinaye ngogudi njengoba sesishiya nje sithi silungiselela inkonzo kaJuly so ibandla ke lama 7 days lizinze khona la enseleni umkhulumi laba yena uzinze eMtubatuba namanye ama branches akhona eMtubatuba nakwezinye indawo ngisho nakoThekwini kanjalo phambili kwakoThekwini koHlokozi akhona ama branches athinta lona leli bandla eselikhulu kangaka libandla ke elikhulu kakhulu ke kodwa ngenxa ukuthi phela izinto ehamba ivuka akusenje ngoba sasinjalo kodwa ngenxa yobude bendlela
uyazi ukuthi abanye bayasala endleleni kodwa nje umsebenzi ngiyacabanga ukuthi ubonakele mkhulu ibandla likhulu umsebenzi uyaphambili kwakuba nami ngingaka ngilokhu nginxusa nje uNkulunkulu ukuthi angipha amandla okubahola abantwana bakwaIsrael endleleni nginganqotshwa izitha. Mhlawumbe singabuza njengengibukezele ababukeli bale TV likhona igama esike salizwa le mhlawumbe ngathi kunaba kanjani kancane ukuthi ngelikhamba kanjani bakubiza ngomkhulu. Mkhulu ngiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi bayabona ababukeli ukuthi nje umntwana osemncane osewumfanyana nje okwangithatha isigaba esithi asibenzima ukwemukela isiphiwo engangiphiwa sona kodwa ngenxa yama challenges ngagcina ngawuthobela umsebenzi enguphiwa amathongo okanye abantu abadala abangembathile so igama ke kaMkhulu mina ngingenwe umkhulu onguwakwamthethwa mina ngingwakwamlaba umama wami ungwakwamabaso ngangenwa yikhehla la kaMthethwa so kufuna ngabe bangibiza ngomkhulu umthethwa kodwa bangibiza ngomkhulu umlaba ngoba bangazi ngomlaba yingakho ke begcina bethi mkhulu ngoba amandla engiwambethe isiphiwo enginaso ngasiphiwa umkhulu umthethwa yingakho ke gcina kuthiwa umkhulu. Siyabonga ke bakumlaba siyabonga mkhulu umlaba dokotela imphetho udokotela lana nizibonele babukeli subscribe anike lana kule TV bese nipressa lo button leyo enebheli ukuze njalo manithola mafaka lama video bese niyawathola. Ngiyethemba ukuthi nithokoze kakhulu futhi nikujabulele ukuthi nathi sike savakasha sila kude enseleni sisuka le indaba zaseThekwini eMlazi siBenico Multimedia ningeneke ku Facebook epagini elithi Benico Multimedia no nelithi zonke izinto Dlamini ningene na ku YouTube ku Benico's Multimedia nizobe senithola ke yonke lemisebenzi esinayo namhlanje esithatha la enseleni. Ngibonge kakhulu babukeli kuba nithathe isikhathi senu ukubukele le